Ke le dumedisa mo leineng la Tate le la Morwa le la Moya Mokgethwa ba kauleng ba ba rategang. Re kopana gape mo setlheng sa Bakeresete sa Epifania mo malobeng ka di 5 tsa December 2021. Re ne re kopana e le setlha se se bidiwang Advent. Mme Advent re ile ra re e ne e le go tla ga morena wa rona Jesu Kriste. Re ne re emetse go tla ga gage, e leng go belega ga gage, gonne re a go itse ke go fitlhang ka nako ya di 25 tsa December ba kauleng ba ba rategang. Mme setlha seo e ne e le sa Advent. Re fetile mo Adventeng, re mo go Epifania e reng go iponatsa ga morena Jesu go bao e seng Bakeresete, go the Gentiles ba kauleng ba ba rategang. E bonagala bjalo Epifania e kile ya bontshwa ke ba ba botlhale ba botlhabatsatsi, the Magi. Ga re lebelela mo go Matthew kgaolo ya 2 go o bala ditemana go tloga ka 1 to 12, e bua ka banna ba botlhale ba botlhabatsatsi ba ba kileng ba tloga ba ya Nazareta, Bethlehema, go ya go bona kgosi e itsetsweng ko Bethlehema, motseng wa Judea ba kauleng ba ba rategang. Epifania go iponatsa ga morena ba kauleng ba ba rategang. Re na le lengwalo la mo bekeng eno ya di 13 tsa February 2022. Kauleng ba ba rategang, lengwalo la rona, molaetsa o re nang le ona ko re tlileng go bona mo lekwalong la Gospel St. Luke kgaolo ya 3 go tloga ka ditemana 17 go fitlha ka 26. A re rapeleng ba kauleng ba ba rategang, re kope tsela, re kopele lesedi, re tla re kgona go bona le go utlwa. Ke a rapela. Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya wa Mokgethwa, Modimo wa magodimo, Kgosi ya letago le le sa felego, re a go leboga ge re utullelwa letago la morwa wa gago ka lentšu la gago, ge re ntšhwa leswiswing, mme ra batametswa ra tlišwa seetšeng sa gago, ra tseba mophološi wa rena morwa wa gago, ra bogela letago la gagwe ka tše a re diretšego tsona, a tletše kgaogelo le therešo. Morena, re rute ka moya wa gago gore re phele re le bana ba gago, re ile sebe le leswiswi, re gomarele melao ya gago ka go swara ka tsela ya kgethego le tshekego, re le hlatse tsa letago la gago bjalo le ka go sa felego. Amen. Ba kauleng ba ba rategang, lengwalo la rena ge ke lebala ka sejatlhapi, re le bona mo go Luka, St. Luke chapter 6 from verse 17 to verse 26. Lebalega ka tsela ke ba kauleng ba ba rategang. From 17, he went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there, and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coastal region around Tyre and Sidon, who had come to hear him and to be healed of their diseases. Those troubled by impure spirits were cured, and the people all tried to touch him, because
power was coming from him and healing them all. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. Amen. Bakauling mabarategang ke lona lengwalo la rona, lengwalo la St. Luke. Lengwalo la St. Luke, the heading e bua ka the blessings, e bua le ka di curse or woes. Ke ne ke bala from version ya NIV, New International Version. Bakauling ba ba rategang ya gago e ka tswa e re blessings and curses, me ya me e re blessings and woes. Bakauling ba ba rategang ke re lebelela buka ena ya St. Luke, re compare gape le buka ya St. Matthew's chapter 5 from verse 3 to verse 12. E bua ka the blessings, the beatitudes. E bua ka the blessings, me ga o di lebelela, there are 8 of them. There are 8 of those blessings. Me re bona morena Jesu a bua mo go Matthew a le ko godimo, ke the Sermon at the Mount, mo a buang ka these beatitudes goba the blessings. O bua a le ko godimo, he's elevated, the Sermon at the Mount. Me go na le pharologano mo magareng a the Sermon at the Mount and the Sermon at the level ground, goba the level place. This one ya St. Luke, it's at the level place. It's at the level place, bakauling ba ba rategang. Ke pharologano e re bonang mo magareng a the sermon goba mo magareng a seo se kileng sa kwalwa ke St. Luke compared to se se kileng sa kwalwa ke St. Matthew's. E nngwe pharologano e re bonang ke gore the beatitudes goba the blessings, there are 8 of them mo go St. Matthew's chapter 5, me mo go St. Luke chapter 6, re bona 4 of them, me di latelwa ke di curses. Amen. Bakauleng ba ba rategang, the comparison gape ke gore go ne gona le matshwititshwiti a batho le barutwana ba gage ba le teng po gare ga matshwititshwiti a ge a ne a bua le batho morena Jesu at the Sermon of the Mount. Me ge re lebelela in St. Luke, bakauleng ba ba rategang, re a utlwa gore ge a simolola go bua ka di blessings le ge a bua ka di curses, o bile a retologa a focusa a lebelela barutwana ba gage. O buile a lebeletse barutwana ba gage a tlosa matlho mo matshwititshwiting a neng a le teng. Le ge le gore matshwititshwiti,
they overheard because o ne a sa sebe morena Jesu o ne a sa sebe mme fela o ne a focusitse mo barutwaneng ba gagwe ba kauleng ba ba rategang ge a re blessed are you who are poor for yours is the kingdom of God. O ne a lebeletse barutwana ba gage seo se raya gore re ne re bontshwa thuto ka bona barutwana ba gage ba eleng rona ka tšedo mme morena Jesu ba kauleng ba ba rategang o lebeletse rona ba kauleng ba ba rategang. We are the disciples just like his disciples. Ka nako eo re utlwang gore go kile ga kwalwa ka yona ke Saint Luke, the doctor, the physician. Ba kauleng ba ba rategang ba re o ile a tlosa matlho mo go ba botlhe ba neng ba kgobokane foo a lebantsha le barutwana ba gage mme a re blessed are you who are poor for yours is the kingdom of God. Ba kauleng ba ba rategang mme morena Jesu ka tseno re na le opportunity ya gore o re lebeletse rona ba re leng teng re le his disciples barutwana ba gage o lebeletse rona motlhomongwe rona when we read this we think morena Jesu is talking to those that we think ga ba dumele ga ba dumele, they are the unbelief. Ba kauleng ba ba rategang morena Jesu o tlogela the Gentiles o tlogela bao ba sa itseng morena Jesu bao ba sa moitseng le ge ba utlwile ka gore tsebe ga ena sekhurumelo ba re they overheard le ge ba utlwile bjalo ba kauleng ba ba rategang nnete ke gore se se diragetseng tsatsi leo ke gore morena Jesu o ile a lebelela barutwana ba gage ge a bua tseno tsa the blessings mme a tswela a re blessed are you who hunger now for you will be satisfied. Blessed are you who weep now for you will laugh. Ba kauleng ba ba rategang morena Jesu was very much sure of the situation sa barutwana ba gage. The situation sa barutwana ba gage, it was exactly that and he was sure of it and therefore o ne a dira example le ka bona gore those who overheard should know gore it is not easy go tsamaya tsela e go tsamaya ya bo Kriste ya go sala Jesu morago ga e matleke ga e easy ga e bonolo gonne you'll hunger o tlo tshwarwa ke tlala but you are blessed ge o tshwere ke tlala ya go batla morena Jesu gonne e tla re ge o fitlha in heaven one number 1. Amen. Ba kauleng ba ba rategang rejoice in that day and leap for joy because great is your reward in heaven for that is how their ancestors treated the prophets. Amen. Ba kauleng ba ba rategang that is the third. That is the third blessing. Rejoice in that day and leap for joy because great is your reward in heaven. Rejoice. Le go o ka tswa o le phua mo moyeng wa gago ge fela o itse gabella lebelela focus on Jesus Christ and be informed. You should know that ge o fitlha gae in heaven you'll be number 1. You are blessed already if you're doing it right now mo bophelong bo bo ka kwano go gabella go batla morena Jesu. Blessed are you who hunger o tshwere ke tlala ya go batla morena Jesu gonne tlala eo e tla fetoga kgora ge o lla o le kwano o liswa ke gore o batlana le morena Jesu
e tla re go fitla gae ya nna le thabo fela mo go wena. Mme itumele, rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. Gonne tse di go emetseng ko legodimong ke tse di kgolo, ke le thabo fela. Amen. Mme bakauleng ba ba rategang, e a tswella buka ya rona ya ka teno e re, but woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Bakauleng ba ba rategang, a sekeng ra latlhega a re tlhaloganyeng the exegesis of this book. Go tlhalosega ga buka e, the rich bao go buang ka bona ga go buiwe ka batho ba ba nang le material possessions. Go buiwa ka batho ba ba ikgogomosang ka mogare, bao ba sa tlholang bana le space sa morena Jesu inside them, ba ba nang le marena a bona. Bakauleng ba ba rategang, marena a bona o ka tswa o na le tšhelete e ntsi, o ka tswa o na le material possessions tse e leng gore di mo spacing, ke di idols mo bophelong ba gago, di tsere space sa morena Jesu. But boritšhi ga se sono. Boritšhi re gopola King Solomon, he had everything, he was given everything. Ga kopa botlhale o fiwa di diamonds, o fiwa di golds, you name them, all the precious metals o ne a na le tsona King Solomon. Bakauleng ba ba rategang, he was the richest king in the world. Me, similarly, if you are rich but o na le space sa morena Jesu, then it's not a sin to be rich. Bakauleng ba ba rategang, ske ra supa batho re ba bona ba ikukwanyeditse mahumo, ra ba supa ra re the rich that the Bible is talking about, it's that man. No, that is not the rich that the book of today is talking about. The book of today talks about the rich e leng gore moya wa morena ga o kgone go amogela. Morena Jesu ga tsamaya a boela gae a re ke le tlogela le moya o galalelang gore o sale o le guide, o le bontsha tsela. Ga o sa tlhola ona, ga o sena a space sa moya o galalelang gore o go rute, then you are rich, you have enough, you don't have space for morena Jesu, you don't have space for the Holy Spirit, moya o galalelang o setseng le rona, o re laola, o re guide, o re bontsha tsela. Bakauleng ba ba rategang, e re woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. Bakauleng ba ba rategang, the false prophets, our ancestors ka mokgwa ba neng ba ba praise ka teng. Bakauleng ba ba rategang, ba re go tshwana le ga o ka ikry-a o praiswa beaka ga the false prophets ba ne ba praiswa ka teng. Bakauleng ba ba rategang, re a itse go na le di-celebrity out there, go na le people who are famous, but ga ore o a lebella, some are notorious. Go buiwa ka bona, mokgwa o go buiwang ka wena ka teng. Bakauleng ba ba rategang, re a itse go na le dipuo ka batho ba mainaina, people with big names, but ga ore o a lebelela, bakauleng ba ba rategang, ke those that the book today says woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. Bakauleng ba ba rategang, ke molaetsa o re o bonang wa the blessings and the curses wa St. Luke, o fapanang kgotsa o farologana le molaetsa wa St. Matthew wa chapter 5 verse 13 to 12, e buang ka di blessings, e bua ka di blessings fela. Mme kwano morena Jesu ka tseno seo se kwalwang ke St. Luke ke gore
Morena Jesu o bua ka the 4 beatitudes goba the blessings. Me aba a bua gape le ka di curses that we can expect. Me a bua le rona as a bui in general, because sometimes as Christians we think Morena Jesu ga buile rona because rona already we repented, re ba Keresete. So ga bua further o bua le ba bang ba ba tshwantseng ba repente, ba kauleng ba ba rategang ke yo o lebelela barutwana ba gage. Ga bua bana o lebeletse barutwana ba gage ba kauleng ba ba rategang, mme barutwana ba gage ke rona. Go ra gore e santse e bua le rona le ka tseno buka eno. Molaetsa ono is for us even today. You can follow this every day for the rest of your life. Kauleng ba ba rategang, ke a leboga re fitlhile pheletsong ya molaetsa wa rona. A re leboge. Ke a rapela Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya Mokgethwa, re leboga lentšu la gago Heavenly Father. A le re age Modimo wa ka, a le re age le re ga le re aga re le tsamaise Heavenly Father. Ba bangwe ba ba santseng ba le ko ntle ga lesaka Modimo wa Israele re ba fitlhisetse lentšu le ba ka ge le tla mo go rona. Ke dumela gore le tla mo go rona gore re kgone gore re ikgopotse se o kileng wa se bua, mme re se tseye re se tsamaise Modimo wa ka. Re a leboga Heavenly Father le bao ba sa kgonang Heavenly Father go utlwelela lentswe Modimo wa Israele, ba ka ge re berekisa new technology re tla ba sparela ba tle ba kgone go utlwa lentswe le molaetsa wa ka tseno mo letlheng la Epifania. Re a leboga Tate, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and we say amen.